Iti napalabas, sinugsugan ni Dominic ni Jorin nga agdaton ken ni Elisa. Iti sabali a bangir, nakapuot metten ni Jonah, ket kunana akayat na makasarita ti anak na. Iso arimwar ni Victor, ket inayaban na ni Jorin itirwar. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela a napaulwan. Si iti barukong. Nakatalikod ni Mami. Sapay la ko mata mapakawanak iti basol ko king kuhana. Mami. Mami. Ha? Apay ang nagsakit ti ikikita yung kanyak, Mami. Ag-high blood kay samot manan. Nurse! Nurse! Saan mo apukawan, dakiti nurse? Mami. Kaya't kung agsarita't hada talaan. Mami. Si kamanan ti makakapo. No apayan na high bloodak. Pakawanandak ko, Mami. Gapo ka ni Elisa. Masansanan nga gulpot ka kanyak. Ulitak ti dumawat. Iti dispensa kada kayo, Mami. Kunakmat yan ka, adyak kaya amaya si tirik naam ka ni Elisa. Itian niya aga po adiyo kayat. Nga agin na sa dagtirik nami kin Elisa, Mami. Diyak kaya nga ginayat kayo kan ni Elisa. Anya? Wan kayam. Ayan ni dadim. Kunana, nasakit ka no tinakam ni Shasha kan ka. Wan, Mami. Taiso ti akin basol iti kastoy manan anapasamak kada kayo. Apay nga isot pabasulap. Taasino ko mga rod ti rombang apabasulak, Mami? Da kayo kan ni Elisa ti akin basol. Ni Shasha, Mami. Tan saan anagipulong kada kayo? Kat saan kay kumaan na high blood? Kaya't ko adong mawat kay ti pamakawan kan ni Shasha. Inawaga kon iti cellphone na. Saan nasungsungbatan, Mami? Dahil tati pagkunaam. Anasakit unay tinakam nakin ka. Isarumpang ngagkawat ka iti pamakawan na. Dad, mabalin yung timapan iti ni Mami. Anya ti imbaganaken ka, iho. Nagpungtot ka di. Saan, Dad? Nagatidog ti sermon na kanyak, Dad. Alakit na saya at tanay talang tilinak ammo ken ni Mami. Wan, Dad. Sige, umay ka, iho. Mapantamat lang iti ayan ni Mami. Ni Auntie Jonah. Nasayat nga tanti kasasad na. Oo. Isa tayo ito yung mauawagan. Hello, Auntie. Kumusta kayo? Nalasat ko manan, di may kadwa apat naka-high blood ko iyan. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Auntie. Wan kaya. Imawagak na kaya't ko nga may ka dito hospital. Anya? Diyan kaya, Auntie.
Nasakit nga min tinakam ko kan ni Jorin. Di mo ka di kaya nagkapya kayo iti anak ko. Oh, kaya't ko, auntie. No kasta umay ka nga ron dito ospital. Siya ti mamagkapya ka na kayo. Okay, umayak, auntie. Di ka agpaypayakan iha. Umay ka dito ospital. Ita. Wan, auntie. Kunakon kat. Kumusta nga tamatan ni Ma'am Chona? Hinkam kumamat kitaan ka ni Nanang. Ni Uncle Dominic tumawawag. Hello, Uncle? Hello, Eliza. Gap po kiti ospital ngayon ni Jonah. Kumusta ni Ma'am Chona, Uncle? Nasayat mo ten, sumati ko nada. Nagsarita dan, injury. Kinaungat na lakit din ni Jorin. Saan ka nomad? At idugla ka no asir mo dinangig na. Kasta ka di, Uncle? Wan, Eliza. Amangan na siya to ti kaungat na into nagkita kami, Uncle. Awan karbengan na amangungot king ka. Tawan basol mo. Adda, Uncle. Gapo ti panagkuyog mi idikin ni Jorin. Timon panunutin day jay. Punasem ti panagdandanag mo. Wan, Uncle. Dad, oray kat mayat mata ni Mami. Isong agawid ak pailaan. Sige, iho. Tasuplatan na ito yung bigat. Jorin, ni dadim ti agawid, tasikat agbati pala dito ospital. Mami, siyak pailang ti agawid. Siyak to ti umay mang bantay kada kayo inton bigat. Iho, sikat ikayat na amang bantay kan kuana. Siyak ti agawid. Un ang... Magustuhan mo ni Mamim. Tapno saan nga agpungtot? Sige man lang. Agyaman ak iho. Takayat mamatla nga sikat ibang bantay kanya kita. Sige nga ron, Ani. Agawid ak pailaan. Mapanakon. Inak pailang di terawar, Mami. Tagumata nga kiti danom. Sige. Kan gumatang kan tumot na iti merienda. Un, Mami. Nasaya. Tanimot lang Jorin tinagbati amang bantay kanya kita. Sino nga dati umawag? Ni Shasha. Iso dati umawag. Hello, Shasha. Auntie, ada ako dito ospital. Anyarong kayan nyo? Sumrek ka dito room 103. Iso ti ayan ko. Okay, auntie. Umaya kon. Darasam ko tarimwar ni Jorin. Kaya't ko nga iti panagsubli na madanon na ka ditoy. Well, auntie. Umaya kon. Bye. Sige, orayan ka. Bye. Bayagak matan. Gaputi igagatan ko ti merienda mi kini Mami. At itan ti silid nga ayan ni Mami.
Oh, Jorin! Ha? Shasha? Oh, apay nakigtod ka nakakita ka ni siya, iho. Alam, umasidag ka dito eh. Kumay ka, iho. Mami. Agtugaw ka dito, apay ni siya. Diyak namnamaan nga umay ka dito ospital, Shasha. Maya, tayo nawagan na ti Mami. Anya? Wan, iho. Siyak tinangayab kan ko na dito ospital. Isumot lang ang siyak ti pinagbatay amang bantay kada kayo, Mami. Gaputa kayat ko nga kapya kayo ka ni siya. Mami. Aging ga ita, nasakit pa lang tinakam ni siya kan ka, iho. Pud na ta, Jorin. Gapo iti palang pabasol mo kanya, kiti napasamat ka ni Mami. Ay... Kuha. Agdawat ka, iti pamakawaan kan kuana. Tapno mapunas, ti sakit tinakam na kan ka. Sorry, Shasha. Pakawanan na kiti palang pabasol ko kin ka. Iha, dumawdawatan iti pamakawan tiyan ako. Pakawanam ko mamutan. Okay, Jorin. Napakawan kan. Kasta ti kayat ko. Sana mabalin nga dagsakit tinaakam na kada kayo. Sapay la kuma. Tasan mo nga ulitin, tinaramid mo, Jorin. Wen, saan ton, Shasha? Tumading agpaiso, ti panang pabasol ko kin ka. Anya pa ilang terorayam, iho. Ala, niruar mo tigin at gatang mga merienda tayo. Uwan, Mami. Katinton makamerienda tayo. Ag-selfie kay tumambat ka ni siya. Mabit lang, umayakon. Griselda, Sikamat gayam, Victor. Apay ngay may ka. at dabili ni Chona kanya nga ibagak kini Elisa. Adda ka di? Ay, adda. Sige, sumrag ka. Uray di tilatan balkonahe ti pagsalitaan mi. Ayabam latan. Mabit lang. Elisa, adda ni uncle mo, Victor. Adda samat umubran. Madama nga agimurmuri itinatang itaya si daan mi. Sige, iuray mo. Tainak man kitaan. Uncle, nakaumay kayo, Mat? Anya ti bagayo? Adda nga min bili ni Ma'am Chona. Anya day ta, Uncle? Sika kanu pa lang ti makaamo kadag iti transaksyon iti opisina yo. No nga da pirmane, Ma'am Chona, Uncle. Umay mo latan idano ni di hospital. Sige, Uncle. Kunana, nga ado kanu ti may deliver a construction materials intun bigat. Wan, Uncle. Ado, kan sumangpat inton bigat dagiti nagadong order. Sige nga rod. Sika amin tinangitalkan ni Ma'am Chona dagijay. Wan, Uncle. Awan ti pagdanagan nyo. Taas ti kaswag amin at transaksyon mi. Thank you. Iti ginatang mo merienda, Jorin. Thank you, mati palang sarong karmo kini Mami.
Makita yo, no awan gurang-gura, naragsak ti tunggal maisa. Wen, auntie. Ay na, sige agabay kayo, mangkit diti husto, tag-selfie kayo adwa. Anya? Mami, Oh, Jurin. Di mo ko na di nakayat aka selfie. ay, kwa, saan matakas ta? Apay, adda ka di agungat nung makipag-selfie ka kani siya, iho. Awan mami. Ta sino kumamot ti agungat? Idin tutawan pa imot nobiak. Ukas ta nga ron, agplastar kayon. Siyak man timang retrato kada kayo. Okay, auntie. Oh my God, Jurin. Sige man lang. Aday ka. O sige, asit gampay. Kasla mabut-buteng mut ngamin kanyak ni Jurin. Saan man? Data. Oh, alan mami. Kalabayam ni siya. Napimpinta sa kitaan, iho. Anya? Mami, nakababain mo't kini Sasha, no kalabaya. Oo, siya, iha. Okay ka dikin ka, no kalabayan na kati anak ko. Okay lang, auntie. Nanggag mo. O sige. Aramida mo timbagak, tapicturen kayo. Sige man lang, tap na malpasan. Data, mami. Masapol nga ipakita yung mat. Akas lang na dagkat titunggal may sa kada kayo. Anya pati kayat yung aramidan mi, mami. Medyo pagdekatan nyo adwa dagiti ulo yo. Anya? Sige, Jurin. Tungpalon talatan ni Mami. Isuti photographer rita. Sige man langan. Data, mami. O, ala, auntie. Mayakin. Sige ha. 1, 2, 3. Data. Dito man mo't cellphone ko, tipang picture yung kada kami, auntie, please. Sige, iha. Itad mo kanyak sa cellphone mo, picturein kayo. Ato, auntie. Jurin, tinto mo't cellphone mo, ha? Uray sa anin. Ala. Ako rin kamad. Apaya di mo kaya't iho. Wano amkam, nga danto makakita iti picture yo, kanya siya. Gapo iti panagsakit ni Chona. Imado ti trabaho medyo opisina yo. Wananang. Dahita ti kunam nga intag bakasyon ni Jay Cebu. Ha? Kunam anapatagkan ka ti trabaho. Iso di mo kumapanunutan ti panagbakasyon ta. Kaya't ko kumamat amam-am mo dagiti kakabsat day di tatang. Anak, jakon kayat ti agsubli iti lugar day di tatang mo. Nga, apay, nanang. Kwa? Ada ka di saksakbayan nyo iti lugar day di tatang? Yang kata ti isumbat ko. Nanang, maimay-mayang kayong matan. Kwa? Wan, adda. Anya? Ngam, saan mo nga amuan? Basta, ada saksak bayak iti lugar day di tatang mo.
Hello, Auntie Criselda. Jorin, kumusta ni Mami? Nasaya at matan, Auntie. Nasaya at nukasta. Ni Elisa, Auntie. Kumusta matan? Ay na, Jorin. Maikulkulan no daduma. Taapay, Auntie. Gapo iti singasing mo kankwana apa nagbakasyon medjay Cebu. Mayat, Auntie. Tapno mamam mo namot dagiti kakabagyan na iti father side na. Tsak kayatan ti agsubli iti lugar da iti amana, Jorin. Taapay, Auntie. Anya ti makagapo. Di mon amuan. Pag-aasin. Tadi mon sugsugan ni Elisa ngagbakasyon kami. Ante, karbangan ni Elisa am mo namot dagiti kakabagyan na. Pag-aasin, Jorin. Di mo ko masugsugan ni Elisa. No di mo kaya't amakaguraakan ka. Ngam, Ante. Ala, sige man langan, Ante. Sige nga rodan, Ante. Bye. Hello, Elisa. Apa yang mawag ka? Ada kumayuman ko kada kayo, Uncle. Anya da ita? Kaya't kung magbakasyon kami kumakinina ng ije Cebu. Di naman kayat. Tapay ka no? Kunana nga da kan matraso na iti lugar da iti tatang. Tanya tatraso na? Di naman ti pagangkan. Isa pa nga asiyo ko, ma. Tulungan ta ko, mangkan. Anya? Tulungan ta ko maamang kumbinser kini nanang. No anya dahi nga atraso na. Sige. Bayam ta kasaritak to. Damagek, no anya ti parikot na, Jesibo. Anya ti bagam ta imay ka, Dominic. Ada ko makait ko asaludsodan king ka. Anya? Mayat ka ka din na mangipasyar kini Elisa, iti lugar da di aman? Ha? Ay, kwa. Apay di ka makasungbat iti nalintag, Griselda? Dominic. Idi pumanaw kami ijay Cebu. Inkarik, asaan kamton nga agsubli sa jay. Idi anyaga po. Anya ka di ti atrasom iti lugar na nagapanyo. Apay di mo kayat asublian, Griselda. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela na pauluan. Si iti barukong.